ngaho data kuramo ukuramo urwo rupande ukuramo pande nimba ari pande nimba ari urupande fata ubusa mu izina rya Yesu. Mwicare simbatindira ko ndabona muno ntabapagani bari. Tuvuge ngo haleluya. Yotinda abwiriza abapagani kugira ngo bareke shitani. None sanze tamupagani urimo. Uyu ni umunsi wo gukora satani gusa kwitama. Twebwe wapata koma mwakurarange turi sawa. Taira sararombe tuvuge ngo haleluya. Mureke kunkorogawa mureke ndica gahunda y'abandi hano. Nari mfite ibintu nari napanze uzamye bipanguruka simpamenya aho mbihera. Zapangurutse kabisa. Maze iminsi hano sinzi hari ibintu byinshi byagiye muri reponderi simenye ukuntu biye bigenda. Niho neza gutya nkicumva ko tuvuge ngo haleluya. Nakanze senga Imana turebe ko iyi gahunda ikunda. Uhimbazwe Mana imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ubugingo budashira. Taira sala omere meba asima dovera. Chegere des enfermades. Voici cantique de monde à vie. Chebrique de contamine gorie. Vugana n'ubugingo bw'abizera muri uyu mwanya. Ijwi ryawe ryongorera ubugingo bwacu ma. Ha habari njema. Taralo mahilo fi ebe. Tretaje de contamine. Tugukomeye amashi twese iteranira mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo haleluya. Ndashima Imana ko turi muri kino kibanza. Ababyeyi bangana gutya bapapa ba mama baje guterana. Imana ibaho umugisha. Amazina nitwa Rumenge kuba tutaziranye. Ndi umukaruvari z'umwihariko nkorera muri paruwasi ya Ottawa. Mbonereho no gutanga intasho. Je nari nzi ko intasha ari za ADPR. Nari nzi ko intasha abantu bose bazabazira. Nagazangira ngo umuntu yasengera muri ADPR ni uzutanga intasho. No ejo bundi ntagiye nyine gukura nsoma Bibiliya. Sanga intasho ziba muri Bibiliya na Pawulo yagaza gutuma abantu akabatasha ati muzo ntahirize barunaka na barunaka. Ariko je nari nzi ko ari ibintu za ADPR bitari by'abantu bose berusange. Umusaza papa wa Dairo Gatako yarabwiye ngo zora mutsiteraniro. Bishop Karegeya ngo zobaramutse cyane. Mukozi w'Imana Dairo twagombaga kuzana. Turi kumwe muri kino giterana. Ariko kubera impamvu zaba ari abantu benshi bazabasengera ngo bajeyo Imana zobafashe nyine mugende. Tibamuhaye urusha gukuza. Wenda ikindi gihe bazora umuhereza. Imana yo mwijuru himbazwe. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero cyangwa ababyeyi bacu
Aposo uburyo mwatwakiriye ndi umwana wa hano mu rugo ariko mwaduhaye agaciro karenze. Banyakiriye neza mwateraniro muri hamwe. Mubakomera amashyi n'ababyeyi beza. Ndashima ku bwa Bishop Ngendahayo twazanye dufatikanyije no rugendo yatubereye mu gishano muri rivuga butumwa. Reka nawe tumukomera amashyi. Reka dusome ibyanditswe nihute kugira ngo kino gitarama ahantu twari tukigejeje kitagira kidasubira iwabo. Hari igihe kiza kigira gutya kikabona muragikinishije kabateka nigendera ko aruma gutobato banga kigendera mugasigara mukabakaba mukaza mugishaka gutya mukakibura. Reka tugifatira nyakiri kare kugira ngo dukomereze Imana tugirire neza. Ngaho papa cagishe turacari muri garukana amashimwe niyo topic ngi baduhaye mu wundi mwanya sivuguruje abayobozi ariko gasino sinibwirizaho ko gutangira kwitonganya mu mutima ubunyine gasaba andi madonna. Siyo topic baduhaye mu wundi mwanya uko hari abantu kera bibagiwe ibyo batubwiye. Topic ni ukwitonganya wenyine umutima wawe ukawutsinda ukifunga muri gereza ukiheza ikihano. Tuvuga ngo haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wabona umutima wawe ukwiriye igihano c'imyaka 3 ukawujana muri gereza imyaka 3 yashira ukawuga okay warumvishije garuka hano. Niyo topic baduhaye. None iyo topic mwihangane bayobozi bacu tuzoyibwiza ikindi genzo nshaka madonna. Kushaka madonna kuko ubunyine nta madonna nopfa kubona bisaba kubitekereza. Kandi naje uwanje nkawutonganya. Sibyo? Hari abantu bazabitinya. Kwa ngo witonganya wifungishe. Biragoye. Ngaho soma cagice. Zaburi 77:12 niturongera turasoma muri abacamanza ibice 11 n'umurongo wa 30. Nihute. Zaburi 77 umurongo wa 12. Nzibutsa abantu bikomeye Uwiteka yakoze. Yahija igasogwe. Iriya zagikongo. Niho yaratuye. Taje pujya pasura. Nta bintu zo gusokoshesha ingohe. Tiyarazi ko bibaho. Ntabwo ari cyaha. Batanga kusohokana. Twebwira izo ngose ngora. Uruvuga ati ngenda bumugabo uri umugore bakamaka ati nta kibazo genda ubumugabo. Kamakwambike imyenda yabaga. Nyina wa Yesu ayo maneno ntago yarayafite. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Imana irisinga mu nda y'umuntu yamera guca bugufi yamara kamera k'umwana w'umuntu kugira ngo jewe nawe uyu munsi wa none tube turi mu materaniro duhimbaza Imana tuyiramya ku manywa na nijoro tuyisingiza. Haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Dio. Yesu ngo aragenda yamayitekera mu nda ya Mariya ngo mareka muzara mugira ngo gutwitaye amavuga ngo kuva mbayeho jewe abantu tuziranye ni papa na mama n'abasaza banje sinzi mukabari. None ndatwita gute baramugira ngo ni ndayumuka ngo yarakowe n'umuhungu bita Yosefu data nawe ngo yari umutarami bene uyu nguteye ubwoba amenye neza ngo fiance wiwe agize gute ngo yatwite. Bibiri iravuga ngo mubenga gwihishwa kubera kuko yari umukozi w'Imana yarakunda ibintu z'amatiko. Aravuga ati mama we nubwo wahuye na accident akoje nawe turabatarami nta kibazo iyo ndagenda uyigumane sizogusebya. Haleluya. Hallelujah. Hermedeso. Aho shaka kugushana hanga abanyabwenge ngo babone inyenyeri cyane ijambo shaka kubabwira ngo barayikurikira baragenda barayikurikira ngo bagera kwa Herode baramubwira ngo Hero uzawibuka ko abashamburizi bavuze ngo umwami azovuka. Niko bahanuzi bavuze ko hari umwami uzovuka. None ko turamushaka inyenyeri zimiriye hano hantu. Aravuga ati mugende yazibona. Aravuga ati mugende ba papa mushakisha. Ngo mu gitondo cyamaze kumushaka kwa Herode. Bamabirukanga. Gutya ngo basohoke mwa Herode. Inyenyeri yamiba. Yamigarukira bakurikira. Haleluya. Iragenda mugera muri quartier Yesu yavukiyemo. Ngo irahagarara. Ngo ihagarara binjira mu nzu. Ngo basanga teru Imana gutya. Nikoko Herimani mwagusa. Imana ya Isaka na Yakobo
Imana imbaraga turamya we ururutare kandi uri umwungeri kandi uri umwami wa bose we ururutare kandi uri umwungeri kandi uri umwami wa bose. Haleluya. Basanga afite Yesu cyangwa basanga Mariya neza gutya kiye amaze kunywa igikoma. Haleluya. We ururutare kandi uri umwungeri kandi uri umwami wa bose we ururutare kandi uri umwungeri kandi uri umwami wa bose. Haleluya. Oh Kaindi mani kwishi Imana Yehova Imana ya Isaka na Yakobo Imana imbaraga turamya we urutare kandi umwungeri kandi umwami wa bose. uzamura ibiganza by'Imana ishubahiro. Haleluya. Carme Deso. Sizi uriya ni mukuru mbaye mbona uri Imana yakoze ibitangaza byinshi turi kumwe. Badata nabo ngo nuko bariko bareba abanyabwenge ngo bamare kubona neza umwami yavuze. Mwumve ikintu bakoze gitangaje. Haleluya. Bama bafata imizigo bari bahetse bakubita hasi. Bama bafata inoroza ziriya Rubumbashi. Ihoni bazavoma nta byamye kuvuga ngo baje gucukura. Bazavoma gushaka amajana mu iposho gusa. Iza numva ngo nukoza nimba amazi bazabazogesha. Nimba ari iki bari bazihetse ku mugongo ninkaho gusa zitari zogeje. Bama bavuga ati mureba amazi tuzose. Haleluya. Mwose vuba tugire dutanga amaturo Cyane. tuvuge ngo haleluya. Hallelujah. Kubera ko bamenye ikintu cyabaye ku isi Yego. kuko bari bategereje Imana imyaka n'imyaka. Yego. Baravuga ngo titwobona Imana gutya n'amaso ngo dutanga amarundi. Sinotanga amarundi ntunze Imana. Haleluya. Ururutare kandi uri umwungeri kandi uri umwami wa bose we ururu urutare kandi uri umwungeri kandi uri umwami wa bose. haleluya. Amen. Akosha bakongere manda y'uprotokolo tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Ngo bafata amaturo y'ifeza n'izahabu barafata gutya baravuga ngo tubonye Imana. Dore impamvu ya mbere igomba gutuma dutanga amafaranga tugatanga ibintu tutazitayeho. Muzi impamvu biza bitugora gukorera Imana mu bitekerezo. Impamvu zacu ni ntoya. Impamvu zacu ni ntoya. Niyo mpamvu bazavuga ngo dutanga amaturo ukagira imibare ukagira karacteristics mu mutwe hano ugatangira kubara biragenda gute. Nukubera ko impamvu zawe ari ntoya. Iyi impamvu ari nini nababwiye ngo impamvu iri nini izituma umumama asiga abana yonkeje akaja muri twirwaneho. Hano mwese murahanga nihangane aposo hari igihe tuvuge ngo amen. Haleluya. Impamvu kubera ko dutunze Imana kubera ko tugira Imana kubera ko dufite Imana byari bigoye kwitunga. Bibiri iravuga ngo twari turiho niko Paulo yandikira Kolosai aravuga ngo twari turiho nta Mana rurema dufite nta masezerano y'ibizaza twari dufite ariko aravuga ngo twigirwe hafi cyane n'amaraso y'umwami Yesu. Nibyo. Turi abana b'Imana. Ndio. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Ngiye impamvu nyamukuru iramereye mu mutima wacu izituma mubona umuntu w'umugabo umupasiteri umurevera umusaza ararayicaye kuko nguko mukabona abagabo professor turabaramukije cyane yigeze kumpa umutahi ngo je gucuruza muri Sudan. Nagiye yampaye umutahi muri Sudan ngo je gucuruza arabyibuka n'amakuru shogiye ibihe byari bikidutsikamyo ndagenda ngo mpashike nakigwa n'umukozi w'Imana ngo ni Rugasura aye muri Calvaria. Ese ni Swede cyangwa ni Norvege?
ibihugu zabaye byinshi cyane umara gushira niwe wanyakiriye arambwa ati principe gayo gucuruza hano nukujya umutahe igishoro ngo tugakora no ku nyungu ngo tudateganya guhomba niyo principe iri hano yo gucuruza ngo niyo principe hari yo gucuruza twamye duhomba twembi dushaka itike turataha timukaza mujya imitahe uze mukora ko ku nyungu gusuhahira abana ariko nubona uri umutahe bizoba bigenze kwenda nabi cyane ndakuramukije cyane professor twamugiriye ku mumaro cyane impamvu z'Imana nico nasambabwira impamvu z'Imana nizo muzamubona abagabo abasaza bafite imbara abasaza bacu bicaye aba mama babakeshuru bicaye hanga aya masaha impamvu z'Imana nizo zituma mubona ababyeyi bacu twicaranye hano mukabona baraye bicaye bugaca mu gitondo akaza asa n'uwicaye ku mwana wiwe ukazubona afite imbabazi z'igitaramo haleluya afite imbabazi z'igitaramo haleluya Carme Deso. ukabona umukecuru afite imbabazi z'igitaramo ako keza kimera neza naco nuko ndaho gitwita ngo mutakivyara ariko abantu benshi bobzaye abana benshi mu gitaramo ibi dutinya byo gukurikiza mu gitaramo ntaho tinya kuko ibyara umuntu abona ati ndazengurutsa abana hano mu wanje habe karuvari muzo Hallelujah. impamvu zikomeye ku bakristo zikomeye ziza zituma dukora ibintu byose tutabitekerejeho nuko dutunze Imana iyo ni impamvu ikomeye impamvu ya kabiri niyo tuvuye gusoma hari akuye umugabo yaramfashije mwumva ibintu byabaye kuri FTM yafta nyina yamuzaye bene ibingibi nyina ari ndaye yarashatswe n'umugabo w'umuyuda noneho aramuzara bene ibingibi nyine gucyaza apfa gushakashaka nta gahunda ababyaye yafta ngomere kwigira hejuru gucya bene nyina wabo bahuje se baravuga ati ariko uri hano gute niki cyakuzanye hangaha toka genda va urumva bari benshi gabo se bavukana baravuga ati sindagira gute urumva umwana na nyina daye urumva nyina yari sispe muri famille ntabwo zari bimeze neza aragenda ngo arahunga va iwabo aragenda ngo agere iyo yagiriya batangora komera abitwara Yego. bajya basigaye hahandi ngo bafite gese na nyina nibo bifite protocol intambarira bamayi baratera abasarendo barabatera amaze ngo barabashwigiriza byakweri kweri ngo barangize bamenya ko iyo yafite yagiye yakomeye yabaye intwara bamutumaho baramubwira ngo papa twari tugukeneye nk'abantu bo muri famille tubonana ngwiki twari tugukeneye ngo tubonane jewe namwe tubonane ntabwo muzi amagambo mwari ko muvuga mpagaze hanze kugira amambiro c'inzu nabuze yo nerekana mamubwira ngo mama ari sispe zagenze gute ndagaruka gukora iki barambwa ati ariya ni ibibazo byo muri famille hari igihe abantu bazabuzukana ibizuba ryari ryatwakiye muri Kenya umva ati byari sawa reka kutugora okay kansi dataraje mwamare gushika toke niki mushakike baramwe ati ubanza ureke kwigora mu bitekerezo ikintu cambere famille ya muzehe hano yarananiranye ugiye kuba president wa famille niho ugiye kubura no famille wewe niwe uzostanga itangazo nozvanga umuntu n'ibihumbi 10 contribution aho ngaho nubona umuntu akugishije impaka nguhamba arangatoya izo simpamye zumva neza muvuga ikindi baramuga nudutsindira intambara y'abamoni iyi ntambara tukabona mu minembwe abantu isukari iragabanutse uzoba umucamanza w'abanyesiraheli ibihe n'ibihe kuzoga dushaje arambwa ati muzemera ko ijambo ayobora tuzemera kutuyobora atoke ariko ye gukorera Imana ntagisa nafso Ndio. Yefta arababwira atoke reka tugende ku ntambara bama bahera makobora niho bageze makobora tuvuga ngo haleluya aragenda yamavuga ati bamwe nibacaha abandi bacaha kandi yeme naratangaye n'iri jambo muziko umuntu w'intwari imbaraga ziba ziri yataza zishira hanze nuwa n'umuntu karakomanga gutya ngo arahagarara hariya ngo arasahanga ntabwe ngaba afite ikibazo gikomeye umuntu w'imbaraga
azavuga ngo twebwe gusa hano dufite uburinzi nta muntu hano twatwirinda gusa twebwe dufite imbaraga dukomeye ariko twaturinda abantu hano kugira ngo batabatoratora tuvuga ngo haleluya Hallelujah. yafite habe no kuruha agaragaza imbaraga ziwe ariko yarazi kiri mu mutwe ariko mana gutunga imana mu mutima ntakisa nabyo ukumuza mubona umuntu mu mushomeri ntagira habe n'igihumbi cyo kumupfuko ariko atuzi imana mu mutima yiwe nikoko hari imana imwe gusa Imana ya Isaka Imana ya Isaka Gaturamya urutare kandi urumungeri kandi umwami wose ndagushima mami uri hejuru y'amajuru banakirishimwe akiricurahiro uko nta wundi ubikwiye. ko muratekereza ko umuntu wawe utekereza gutya mu mutima iyo panga abasirikari ngo baje kurasana akagaruka bashize yama bapanga amabwira ngo bamwe nibacaha abandi uracaha abandi nibacaha ngaha barazamuka gucyo bazamuka icumi mu minota 2 byari birangiye amaze ngo bamabagaruka bahagarara kandi kukaranga batoke intambara irarangiye data bamwe bagiriya za Kigoma muri Tanzania bamanyura ku mabutike bene amabutike yo mu caro umva bari bagiye gakura murebe za fanta tumwe bari mwe za fanta intambara yarangiye donc bari mu munezero kandi abasirikari bagwanye urugamba bakarutsinda bazoboneze ku munezero kuri mu gitaramo habe natwe tutari abasirikari iyo batubwiye ngo hari akantu kabaye tuvuga ariko mana we turagira gute iki niki cyabaye hano tuvuga ngo haleluya bari bafite umunezero wose baragarusega mwumvaho ikibazo kiri baragaruse Yefuta afite ijambo yavuganye n'Imana Yego. arazana abasirikari ntibazi ikintu yavuganye n'Imana baraza ngo batunguke gucya iriya mwirembo iwa mu rugo agakobwa kiwe mana we agakobwa kiwe kamake niko abana izandebe yo ntashe mvuye nko kukazi ukuntu abana banje baza gutya mpagarara gutya umwe agafata umuhungu waje ni aza kubagana cyane akamanyurira zamagara haru kuyituko abakobwa bakagarukira nkanga bagira amahwa make iwe yarafite kamwe gusa ngo kama ngo kari gafite utuntu twe tuvuga gutya noneho kamenyega abayuda bose bamenye ko intambara yarangiriye hirya ko bararirimba mu minembwe igitangaza cyabaye umuriro watse noneho nyina n'agakobwa kiwe nabo bari bafite umunezero bama bagenda babariri isengwa reba umukobwa wiwe arahwera kuko yarazi ko ikintu yavuganye n'Imana atoreka kugikora abasirikare baramubwira ati fande ko kutagenze neza ntibari baziga ibyo iwe afite mu mutima akana iriya hirya kanezerewe umuriro wakaki ko papa wiwe yasize intambara karamugenda ukamugera ukaramubaza ngo papa kutameze neza niki kandi iko na nyina bari bafite ibibazo bibiri we na mama wiwe ikibazo cya mbere kwari uko ise uburyo yavutse ise bakaraga kobo uburyo yavutse buri sispe none tugize Imana barakugaruye ugiye kugira icubahiro mu banyesiraheli agasuzuguro kararangiye papa kutanezerewe niki kandi Imana yarukoresha kintu cyakabiri bari bafite ubwoba na nyina ko intambara izatsinda se iriya hirya izo bamusezeranyije tibabikora agakobwa ngo karaje Isara arakabwira ati mama fite ikintu ku mutima kitanejeje niki kitakunejeje agakobwa kanjewe niki kintu kitagutaye umunezero niki umukobwa baza papa wiwe akamati niki Isara amubwira ngo uzi ikintu navuganye n'Imana nabwiye Imana ngo nineshereza abamoni ikintu cyambere kizontunguka gutya mu maso nzogitangira Imana uko twogenda kose tuvuge ngo haleluya ariko agakobwa nako naragakunze kama kabwira papa wiwe karamubwira ati papa nico kintu uraje kwijoro ngo kubera ko jewe ugiye kuntamba
wewe wontamba ngafa ukantwika Imana ikuhumuriza ariko agasuzuguro kawe mu Israeli kagashira yamamuga ati papa ubwo turi hano mu materaniro reka dusezerane jewe nawe ngashimwe gakunga dusezerane je nawe uyu munsi wa none ngiye kugusezera uri kure papa uri kure we uri kure we ha habari jewe kokara sezerasi asezerana nasi aramubwira ngo ndemeye n'untanga iyo twaye tuvuga gutya pratique iragoye je mfite batatu bombwira ngo hari impamvu yo gutanga umuntu umwe nakorogana n'umugore ko ndabona ko atokwemera Yefta yabuze impamvu yotuma adatanga umwana kubera ikintu yari afite ku mutima. Impamvu zo gutanga umwana kwiwe zararemereye kuruta impamvu zo kumugana kubera icyo yavuganye n'Imana. Impamvu tugira mu mitima yacu ziza zituma tudakora iby'Imana itwifuza. Impamvu tugira mu mitima yacu ziza zituma dukora iby'Imana idashaka. Impamvu tugira mu mitima yacu ziza zituma tuvunika mu bitekerezo. Izo mpamvu nukubera ko tutagira uburemere bw'Imana mu mutima. Yefta afata umwana aramutanga. Dukomere ijambo ry'Imana. Minuta yaje. Yari kirimo pose. Minuta yari kirimo. Huku, nguma papa. Nguma duhura muziko.